lai ngot kibria ki bakan thop ya ar ngot kishin rang bat kawai ka kan thai ki laman sau jor hadian baka kali Mahindra kamai ka bakishong kala let tingku bat kawai ka trok ka blasniu ka bayang hasurok ba hajan kalat sau kwan riboy district ketika jingjia kala jia hakapor kumbah nru steng janmet jong ka ar nru tarik uya yong ar jar pulai unongnya jong ketika truk kepada new number ASO1EC sau iwei lai ulayathu banado kemit arfu sau tarik ketika kali jung kala yang sakut hang teh surok ba namar ka jing sneu haki benta ka engine ya kita gi bala mensau lakit no mar sha CHC boy rembang nak benta ban yo kilat jing sumar manakal yang kipulet ka umyam police station kidang toket halor keni ka jingjia kali kamar ko lian Dan pemensau namanya Pak? Itu berapa? Lada uang bawa uang nang tip tu, ali benterak nang ni kan. Dah ada. Ini mau pulang bendrung nak pedang dah. Kiong langut ki pasong hane ka Mahindra mo. Nah, agapor ni steng kerang yang Kamot ketika truk pila harus ngim ta. harus ni mana? Piwan ketika truk jong pi. Ngawan lah, dorobat, Piket iu. simen. Oh, saya pi murah tu simen. 1.5 Wan penhap na jero pa na lum snong na. 1 kilo lum senang. Kaja po katno bje kan kajing accident. Agapor accident tarai. Steng na dunanya begitu. Indru banyak jaga jawab untuk Kuntai. Nado kami arsa tarik mah. Sakali itu mit arah soterik new steng tarai itu.